Facebook, YouTube, TV so who Kevin Taylor da. Na brantia ben na ebia mefa bia na eboni din. Ba brantia ben na ese de Yesu krampo no ene ne din ya yepe. Ai Yesu ba ire boni din pa na ende internet abai or internet for Jesus. Mate say internet aba TV so Facebook so na brantia bi eboni din pa na oba internet Kristo na mea ante eno nipa na ohwe na emia be matenten gram a sebio misinsu ansana mahram mina meti hei ye fra me Kevin Kobedu Taylor me mfantini kakra me ankasa so me Lebanese kakra me ameti me Togo ni kakra ya nwure ni kakra me aso me Jew ni kakra America ni kakra ya Ghana ni kakra me nipa bi a sebio obaba na ohwe be na osesere no enye se osere keke bibi na atoda koma so odo na ahye na koma mu ma enti na ohwe me anadwi ya bedwumbre Every ya benjubri na yaba amanfo bi no mo ntan hwe show no sesi ade omo no mo hwe show de pa efri se ai yeni enim no kure no na so wan bre ho ase a ye beka no kure no ama wati ase so we Ghana ni na sibio we yusu ho na sibio why wadwene se dipa na bebu omo a dwumadie ana platform we empeno emfa ho ene nsema obeka yakasa akromfo ne ye bechi omo no ye bechi omo yaba no ne aba idi freunia ne fre konfo bi oso nde hoye kristoni ne fre kristoni bi oso ye konfo ne fre abodamfo bi a sebi wonim se debi ombe sakra kachom se Kevin Taylor and the good team yaba be matintia ho fedua infantini benyin mesle maba e wo ha na meso me wo ha me dom na wo so dom after this short break no de be ne se me chia eye omo ha nipa omo hwe me efi ewiasa fa na nyina Kevin nie emani nie ya dog boys ye ne mana inti wa ha nwumre amenwa yaba no ne aba na omo taye omo asebio bibi ha omo ebi asebio omo kodi eduro bi a eduro no mkodi ye no ayesoso omo daye omo so ne abkonfo ene abosom nyam asebio omo hu de omo nyom no Kevin Taylor ba masa no matter what you say no matter what you do yaba no ne aba ye de no kra be fie freunia say Kevin Taylor and the Ghost Team are live and we are here to speak truth to power. This is with all respect extended version. Mame mpe bibi ni amfa comedy channel. Onyankopon ni key soap concert party channel. Odi ato ho no se me makọ heaven aba minim de ekọ. Ghana na ka se isuo no ekuru de isuo se Ghana no. Comedy channel a nyankopon ne reho a na wakọhwe jimini bia owia os na me mbey kura na bia jimi sei sa na nyankopon kan de bia me ka se de Mary Magdalene madam for no on the de bia text me say ye jimi odwunu a wonti ase. All right, you let me say hello to a few people. Near start the show. Confident, how you look, and that is one thing I will never take away from any woman who believes in herself, have this self-esteem, like this confidence. You know, you don't have to go and bleach and look like some pig for somebody to recognize you as a human being. Nyoma bi embe dada wadwene ma onko ye nyoma bi ani se wo ye so ho enyo oba ni de ogine ho di oba ni tibio enyo oba ne ho bon eye bibi ti se pokre enyo oba bia ne ho bon eti se eye edwaye enyo oba sebio one akomfo eye anasa abosomfo nyam eno frɛ no ho oba oye oba o nice foma so se fe o nice o 90 se eye ona ho lines ente se eye Zimbabwe for map oye oba eye wo sen ye mbobobo ye mfa Sweden sisi wo sen ase enti ni nyina hia ema yehu mba no omo ho mfaso ema Ghana fo enti oye oba sebio oba ni oba sebio odi ne ho ni otumi hye hwemawa emu ede nanti krom an nsatea otumi hye ede fa krom anase bikini oye oba ni oba chese otumi eyi no ho na enye oba ni abo bia sebio enye abo bia ne tumi frɛ no ho oba so ndi ade na an ana maka kire mo nkran mu sa ade ndi mo amuni so abodam an into good evening to us of four more Ghana nyina good evening to Reverend Owusu Bempa Reverend some maka kire so ade ko dinti ade no problem say utwi tuo no afa anye dwuma no ka de ye dwuma na kan kwase sebo nyina so etwa utwi tuo no na kan so ma tu free mu ba tentei ankasa ankwase asebo yi ankeni wo but still bichia Papa, good evening, Reverend Owusu Bempa. Michiao. Michia Prophet 1, a year, Opambo, Nana, also a Opambo, the Reverend Nations Prophet, also Michiao, Eyumbre, and that's all for one Michiamo, Mincha comfort. Now we are Ghana, Nusuna, Sebio, Opeso Hunya Mienima. All that you have to do is say, so once I say, Onyame, Otie Ubia individually. We are Ghana ni Sebio.
o konsohwe bim nyoma bi mu aye den ama o so tie ase onyankopon no obo no ono ne nim se ne obeyi we free saa ye problem nim onyame na obo ba asase isu yi ono ne nim se ne obefa kwan so eyi we free sebio enya oba bia ne ho kankan ana nipa bia ne ho kankan bi ne ho lines bi nipa bia sebio abosom ne nyam na obema ema nkwaje sebio sankofo na omonam na omode wo ye sika gare omobri usika eba ede hwe ma he mu de hwe mo kankan no sankofo no ntumi mboa menua dofo mefra wonwumbre enyamesam ne eka sebio obi wo ha onim nyoma bi nti o se biebie ni peni so no mote de ekonase memma nipa fun bi kronfo bi te se ye ne enimi Agradaa Agradaa wada mo amunim ne first born e friend Clinton wa bodam Nini adin on besa na yare o TV so. Me say magana ni bia nsori nkodi sa bodam ni wechi. Asori no megu no. Me mpene da. E ma ne fa sa akwase ade no ensa mebu Ghana fo. Me se ma me kan kire mo say obi atimi kan kire say minjai o. Minjai na kromfo ne yenjai. Unim de ode ayen kofo. We nko Nigeria nko bia bontiri mutuo. Enti de betuma ka say mo amudi sa bonsam wechi no. Oye no say onye sofo. Onye mbosomma. Na one line no kan wasra no twem ayese preko ba ma obi antam de sika nkoma sa akronfo ba your friend Agradaa me se ne ba ne first born ne friend Clinton wa bodam on fa ne metena TV so no nsa na yare me se sa bodam ni na nam Ghana no ne first born ne friend Clinton wa bodam me the video ba kire mo ne ba first born won woni ma mema story 5 minutes ni nko ni we akwanso me ka se menka ba ma menka issue ni nyina na se mo amudi ne chi akọ asore no ma menka bibi nkire mo saa Agradaa bodam ni no saa bosum no de tikọ hya ase no ena mo ma ne ba ne bodam edi ode tikọ hya ase no ka kire ne se saa akom na no mo ma ne kom no afi bia no ombehia nipa mienu moja ifiri ho akora ene oba onyem mo me mamo story mo amugimi na mo de ne chi no arekodi enti a so owie pro max so se de ende fasika gare na wentumi njae no ni nyina ne se abosom no aka kire ne se wanfa nipa mienu afi bia ma ono obewu enti mo amagimi na mo de ne chi wo mo de mo calculate mo ho mo kan mo ho na mo ntena ho 6 months bia opim ni bi wa soro obewu anase bema bi bewu anase akora ya wo ni bewu enti ma mo nja mo ho mo na ode je kra because ono no 5 months asoro we ankoso obewu enti sa bodam ni na mo fran Agradaa num kan no ho sepre eti se de yade ne prapra table so ochoba no ma Ghana ni bia nanim da ho na adwene mu da ho ensore se okodi bodam ni se echi menye da so se obeti asoro mo mane kofa ne ba Clinton na wa bodam no ne first born boy no on be sane yare o TV so ansa na Ghana ni asore se obedi abo echi oya boa aboa onim nyansa bu no peso bu Ghana for na ye ne bebi eduru ye mpini biem obi antumi nkɔhye nyamesumechi embe bu Ghana for we will never allow that. I know because we do about them my life. No, I'm not going to do it because you're vulnerable omunim omuhiamwa omakuma etete na yenya nkwasiafo bi say enam Ghana ebu omu mimpene o 200 Ghana 300 Ghana me say fakofa jeni 6 months anye ya frame mema osika ni bia soso mo de capital me say wo 500 Ghana wo de koma abue no me say fakofa ya nyoma o frɛ ya na o frɛ me a me meboa wo ma osika na kosoro mema osika physical money ma wo de akɔhye business na oba we ya money posa chi ne ho kankan we na wo tam osika sa wo de koma no abo wa we na wo de osika e koma no sika no betum de abibi ekro bia so anke ache no me se ne ba Clinton first born na wa bodam na abosomfo de ti kɔhye boase no on be sa ne yare o TV so onim se eye 6 months bia at least a year ohia nipa mienu mo wu be sanity se we nya sa crowd na nkaso mo di na chi a time na o confond na o ye no because nipa o mo ba kɔ no ne enim nipa dodo e na nkofo wu fam e na o de sanity sesia no o maka je say hey sika gare na gudi a ye bibi e decide na wo ho no eye mo na o de mo betwa so 6 months obi andi na chi obegu because abosum beku no enti mo kwa mo kan say say madam tete popo yes see oba Clinton na wabodam nam kwan no kofa ne bra besa na yare ne hwese wonga se onyankopon tumi mom yen ma ejimifo bi omuntumi nkyiro mu din kwasiampanyi bi ontumi nkyiro ne din
kwasiampan bi ontumi kan Bible no nkora nkyerɛkyerɛ mu nkyerɛw kwasiampan bi ono ne best certificate ko ontumi mfura enkan de woso enkan kyerɛw so nim Nyankopɔn kyɛn Osofo gina wonim 32 degrees in Ghana on Shen Satiada and how inti it is important sa Ghana for amutie me sa akromfo yo mobuma che me say so obeta mo 300 Ghana 500 Ghana koma abu ya fa kofa jeni meso wo so e ma wodwuma no mu atre oba osora do pa ohram guru kuru so ani kuru tumi nya akomayare we oba ese onimi Nyankopɔn mama yanso so san kwasi asem we so biem monkanye se ne ba Clinton na wabodam no me say sa bosom yire na onam ho na onyem bosom ba obafie wi aketekete ne ba Clinton na wabodam no onkofa ne betena TV so no nsa yare na afi Ghana fo mu se onya bonsam mode mu jimi ne monko mu bewu se ntwen wode mu be sanity. Mama mo one information ochina mebram another information aputo wey ye makromfo bia hye Bible echi wie obi asika biem never la ye mpini biem me say ye makromfo bia enhye Bible echi embu Ghana fo biem it does not matter 100 year de bia me ba meka metu Ghana fo de bia metene Ghana for sene be ya sa bodam ni na mofra na Agradaa no onyema bosomma no ne na ho kronkro se eye techimanfo apofe no sa oba na wohwe ne koma ayese eye muchia na komu se techima muchia na monka kire ne se me begu sa de no ene omom keka no ho no ye begu ni nyina ma Ghana fo enya sa freedom no onfa ne ba bodam ni ne Clinton no mfa magina TV so nsa ne yare na onyi no ho kakra nkɔhye bikini o ho lines se obepa kɔtɔ na ase ofui abowa saa de ne megu no mempene da e ma di Ghana fo sika kɔpɛ adwuma paye ka ɔtia bejanka wo premanfo ka ɔbɔ jantra na nka enimu area ma me jantra wa betena Ghana jimi wo ho edam de bia me blemu owusu bempa me say otwi tuo no wonkwala ne fa ya we ya anka problem we ni ho wo so ka ho owusu bempa inti mun sending koma no obeti asori wo Ghana wa bodam obeti asori wo Ghana o ne bosuma konyem akɔwo Clinton afi Clinton abodam a o de o yesi 6 man be won kunipa wa asori awon kunipa obi amfiri wa asori be wu a tamana odi konfo no saa na no ne enhu because ne enhu congregation ne number na mo amogimi na moti asori mo de monye calculation no 6 months me say asori no gunde endi 6 months abonso no bekuna to atwene onye mbosomba also atena so ultimate transit street they be oto na say onye mbosomba ena fibroid tare ho mo tantan ya mpene ye beguno mo amoka ho nyina ye beguno Ghana for hia sa freedom to work kwasi ato wunye adwuma na mofa sika mreme wonum kankan se otwe ba abegina ho na momma misika ena 300 na Ghana na yafuntra. I keep telling the IGP, the comedian, I keep telling the audit service some more when I'm Ghana the Bible bunipa o Nigeria wan come hango o fui so bosom baby mama me se mon kan cha Agradaa se me se oye bosom baby mama ai ne ma ne ba Clinton no ne papa ye bosom baby papa ai o ni bosom o ye bosom baby mama aba foka phone me se Agradaa oye bosom baby mama ai wa bodam abowa abo etc wo de baby yedru no ni baby yedru ntira na wo de jimi ne na Ghana kankan be say she nsatia betena TV so na wi a sha bikini onai rough say kentampo for zebra. All right.